dot mi ulanaw nulapan ha DVC ni lunglom te inan kut kanin tlain ha akos ni kulan ruk tiang thong kan hlet kho mi krak chimlai tualchung thong krak chimlai teluk ram in Myanmar ram arakir mi minung panhi thantlang si in a an khom er ha chinram kul thantlang si in a teluk in Myanmar ram arakir mi minung panhi chu akos ni kulan li in khom er an si te thong kan thai hi khum er mi teluk ram in arakir min ha chu thinghwal khwa mi pa pakhat le thantlang khwa mi pa pakhat an si hi khum er min ha chu nikulen na khat chung khum er an silai hi khum er min ha chu ni fitin an ngandam nak chaklat an silai e nikulen na khat chung a zut nak shik an pum chung a mu asilau a chun an ma le nak cheu a thla an silai ni hin tiang a hi khum er mi minung panhi hi an ngan adam ri te thong kan thai thantlang kholu lai nak lai pong long a milut chwak chaklat nak fel fai te in an to e khol atlung kal mi pau an rat nak le an kal nak ding fel fai te in an hal na nu a lentar an si te thong kan thai chinram kul COVID-19 rumvin nak phuni khulu chwa nakip a chaklat nak fel fai te in to thanding le ralrin ning reng deu ding in bacha nak an to chinram kul COVID-19 zot nak shik rumvin nak cha a khulu nakip a checkpoint cha mi chu fel fai te in nga thanding milut chwak fel fai te in zau ding le ralrin ning reng deu ding in okos nikul leneli meeting a bacha nak an to te thong kan thai chinram kul COVID-19 rumven nak phurut lai le chinram kul chief minister pu salai len loini chinram kul chunglu chwa nak kai velte le khulu nakip chakpoi cha mi velte hi fel fai te in kan torel a hel khuchung e dorzol mi velte zong ngandam nak zong ni zulphung asar mi bantuk in fel fai te in an torel a haute achim chulong silau in chinram kul chawza zong kipni ma le rian phozap mi cheu fel fai te in trending le COVID-19 irun ven nakting a her hai mi velte zung kipni ibom in 20 ding in bia acha an ha te thong kan thai ha kapang chung a in khatnu in khatkal in me pe khautu chajin zau fel nak le chaklat nak an to thongni kumkul nomom ban ret ta to ding mi Myanmar chim nak cha a Union Election Commission ni nol pek nak in ha kapang chung a akos nikulen nga in akos nikulen sri tiang me pe khautu chajin chaklat nak le zau fel nak an to choma te thong kan thai hi chaklat nak le zau fel nak an to mi a ha kapang Election Commission Chairman pu thla kiulian le secretary thongza sang shoi nak in ha kapang khwa boi velte le chungtel nhani in khatnu in khatkal in chaklat nak an to kumlai ret chung ase changmi me pe khautu chajin a atal ri lo mi le chajin a tal sol mi chinram kul chung a ti lo mi tha kha abe pi in chaklat nak an to hi chaklat nak an to mi chu phusom li le phuli than in chaklat nak le zo fel nak an to choma e akos ni kulen sri a tamtling te in zo fel di ding in timhlam nak an ngai tia tombo ngai tusin in thong kan thai chinram kul tanjang pang khulu nakip a COVID-19 avoid hi nak achwa nak halau chaklat nak an to than chinram kul tanjang pang khokip a akos ni kul len ruk thok in COVID-19 zot nak shik avoid hi nak achwa nak halau ti in chaklat nak batak te in an to than tia thong kan thai hi checkpoint cha mi a jinglai similam puret in an thok e zantiang chaklat nak an to an taklin lelin lau le khol atlong kalmin ha an rat nak le an kal nak ding fel fai te in an hal na te thong kan thai hi chaklat nak a black mai thajung le tonjang COVID-19 rumvin nak minau phu ibom in an to choma te thong kan thai Kalemio a kumtling lau tlai shem tu event lal biak lar thong tlak ding kum an thum biak mi rong a kale shambun zatlang phuni du lau nak an langtar kumtling lau hak chha pani tlai shem nak case in kale bachai jungni thong kum somni la kum thum thlak ding in event lal biak lar chu sakairam them bachai jungni kum lai sri a an thum biak rong a kale shambun zatlang phuni akos ni kul leneruk jinglai naji pakwa a du lau nak ta han ni chata imhai a an langtar event lar biaklar chu kle bachai jungni kumsomni le kumthum thong tlak ding in bacha nak an to aning in tomwang ngai tu ni kan to piak o tia antiban tuk in kle shambum phuni du lo nak an langtar hi asi hi kong he pe lai in okos ni somthum a bachai jung a chwa pi than an selai tia zalin ni atel Rakhai Ramkul le Chinram kul chung chawzara ka phe ka daw nak rong a khwa mi minung zanhi la somret la puret an nak aliam chang Myanmar ram chawzara ka ple tlang chung shem tlain ha ka daw nak rong a okos ni kul le ruk a
Rakhai Ramkul le Chin Ramkul chung a khwami minung zanhi la somret le pret an nak aliam chang hi ka daw nak rong a khwami hlemma atwar mi zong minung zaruk la kul lang an si zawzara kaple Rakhai shempla e ka daw nak chu alwan che thongni le kwa dijimba in batakte in arak ithok mi asi Myanmar COVID-19 zon nakshik akar le pi asina in Rakhai shempla le Myanmar zawzara kap ka daw nak chu adai lhailo I khwamin ha zong ni in lo achwa tak mi zong an umtia BBC ne atel Myanmar COVID-19 zon nakshik akar chin langmang Myanmar COVID-19 zon nakshik akar chin langmang tia thai asi Myanmar COVID-19 zon nakshik akar big nak chu Rakhai Ramkul asi okos nikul laniruk nikhachung a minung som Sri Lang zon nakshik angai mi an hu okos nikul laniruk jingka similam puretyang a Myanmar COVID-19 zon nakshik angai mi minung zanga la som Sri la pli an si minung puruk an nak aliam Vlai chung a COVID-19 zon nakshik angai mi singzini le singsomni le singni lang an si minung singret lang an thi chang ti RFA ne tel Ramchung Thawngpang garak chimlai Myanmar Zawzara Kap Dutlai Senior General Min Ong Haile Japan Foreign Minister chu akosnukulinili a tonnak an ngai I abapi in Rakhai Ramkul kong an chai mai hi tonnak a Senior General Min Ong Hai ni Rakhai Ramkul achang mi boi bai nak chu upadi nge atlak ning in kantoril kau Rakhai Ramkul humhim nak rian atwan mira kap an lungzor law nak ding le ramrumben nak rian a pezu in an lung atho kho nak ding aka kip in kampom na tia chim Japan Foreign Minister ni Rakhai Ramkul kong a sol nak angai mira kapol am bechai ning an sol phun hal lai ning taban tuk kong a alhan nak in tampi nan than chau tar lai ka zum Rakhai Ramkul kong nan torel ning jelte chu mizapi thai ok in nan chimphon pengzong a her dan tat ok asmi zong rang te in dan nan tat na ok asi tia chim Myanmar rem dai nak rian chu rang te in atlam tling kho nak ha Japan chawza ni bom chanding le Myanmar rem dai nak rian chu Japan chawza le rammi ni tha an pek na kongjong be pi nga in an chai tia TVB ni atel November ni ret a to ading mi thongni kumkul Myanmar thim nak zo felding le nya thlai ding in Japan ram ni Myanmar a minung athla lai tia Myanmar ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi le Japan Foreign Minister tun nak mun a Japan Foreign Minister ni achim hi tun nak mun a thongni kumkul Myanmar thim nak chu adik mi thim nak asi khu nak ha ding le minung pakhat ni me voin hi pek taban tuk son lo nak ding a Japan ni me apecha mi angkut dong a thu mi chahang acha phun bob nak pek ding zong atim Myanmar COVID-19 rumbin nak cha Japan ni American dollar nei som thum man si le se thiri pol bob nak apek chun Myanmar COVID-19 rumbin nak to leu a thil be pi chok so se lo har sa in nen umsol nak halau ti in Japan tangka yen billion som thum bob nak pek ding zong Japan ni atim tia DVB ni atial Myanmar Ramchung sang in belte ni rakhia amlo in chankar lakchung an khar COVID-19 zot nang rong a Myanmar sang in belte chu thlathum leng khar ase July ni kulen khat thok in sang in honthan ase thakhat luk sang in kai asinu a hibantuk in chankar lakchung sang in khar chanding in Pitang su fimchon nak leizung ni an than hi ase Myanmar Ramchung a COVID-19 zot nak athar in a chon mi ankar chansa a Myanmar Ramchung sang in thangruk le zanga lang chu akos ni kulen sri thok in ni rakhia umlo in chankar lakchung khar than ase chawza sang in long slow in pumpak sang in byak in tebantuk Indian mi pakhat a ifon in cha achong mi velte phungki siang in a cha achong mi velte zong khar di silai tia DVB ni atel Myanmar cha a rian atwen khaw tak tak ding mi le phim thiam nak angai tak tak mi long thonghi kumkul Myanmar thim nak a ram mi ni me pek ding in Myanmar chawzara kap lutlai Senior General Min Ong Hai ni achim Chimram kul le nakaram a rakap suboi twanding in akal ding mi na chonglop nak hun a Senior General Min Ong Hai ni achim hi ase megam pek tek a me pe tu nang ma ni atha tia nerwa mi kha na pek a chun atha midangka in an chim mi na thai nak so men in me na pek e na pal a chun churam cha a suk nak len tak tak ase chu cha a rian khit mi atun khau tak tak ding le afim cham nak zong ni atlit mi long me nam pek na lai tia Senior General Min Ong Hai ni achim pitong su mun ma asmi ne piru a ra kap ni adang te in me am pek nak ding me mun ma som thum le pathum a i khwa mi me pek nak mun nge fon in me mun pasha tia DVB ni atia
DVC azau tua ngai tunan sung a lunglom nak tampi kan ngai ara lai ding mi akos na kulin na ko a kan itong thanti lai